Yes, reka mushimire nkwifurize kugira ibihe byiza aho udahwema kubana natwe ko Biganza Media TV. Zere yuko kabisa aho uherereye hose ibintu ari byensana, nizere ko ari gatanu ku kandi. Uti byifashe gute kuri street, niki kirimo kiravugwa, na yahe makuru ari trend? Ngira ngo twakomeje kukugezaho inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino. Kuri uyu munsi kabisa n'ubundi tukaba twakuzaniye inkuru zirimo ziracicikana hirya no hino. Uti byifashe gute muri showbiz, yaba mu Rwanda haba ni Burundi, niki kirimo kirahavugwa cyane? Biravuga ko Airways ku nshuro ye ya mbere i Burundi yishimiwe, avuga ko anezerewe cyane. Ntari ku itariki 26 z'ukwa 10 2022, ku itariki ya 26 nibwo yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kanombe yerekeza mu Burundi ku isaha ya 5:25. Ngira ngo Airways nyuma yo kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera imyambarire ye, ubu noneho yerekeje i Burundi, aho yahawe ikaze mu buryo butangaje. Bigaragara ko yishimiwe bidasanzwe nubwo agezeyo ku nshuro ya mbere. Uyu muhanzikazi kandi yatangaje ko anyuzwe cyane no kujya gutaramira i Burundi, ndetse yahamije ko ari inshuro ya mbere ahakandagiye. Uti Airways yasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Burundi ahagana saa 4 za mu gitondo. Yasanze itsinda ry'abanyamakuru bamutegeranyije cyane ubwuzu, dore ko bari bamufitiye amatsiko akomeye cyane. Airways kandi yatangarije abanyamakuru ko yishimiye cyane gutaramana nabo i Burundi, ndetse avuga ko uburyo yakiriwe bwamunejeje cyane. Airways ategerejwe mu gitaramo kizaba kuri uyu wa gatandatu. Gusa Airways yerekeza ku kibuga cy'indege i Burundi ni ibintu byagaragaraga cyane ko yitezwe, ndetse yarategerejwe cyane. Ngira ngo abanyamakuru bari benshi cyane ku yakira kibuga cy'indege, aho bari bamutegereranyije n'amamikrofone menshi cyane. Airways gusa yagumije kwerekana urukundo akunze abarundi. Ngira ngo byagiye bigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe gusa bakomeje kwibaza Airways nyuma y'iminsi mike yakoze accident, agarutse gute muri muzika? Airways agarutse gute ku rubyiniro? Abantu bakibaza bati uyu Airways ese abo bari kumwe muri accident bo barakize uyu munsi wa nonaha, bo bari mu bikorwa byabo? Abandi bakavuga ati Airways ese nta kintu kigeze gitangazwa ku mpanuka yari yakoze. Bakibaza ese yari yakomeretse Airways kuri iyo mpanuka byari byifashe gute? Ngaye nguko gusa abantu bakomeje kubona yuko uyu Airways ameze fresh sanse, ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Gusa abantu bakongera bakibaza bati uyu Airways ku nshuro yiwe ya mbere ageze i Burundi biraza kugenda gute? Ese arabyitwaramo gute? Gusa ni ibintu bitari buze kuba bihishwa kubera ko itangazamakuru ryahasesekaye ibintu bimeze fresh sana. Ngira ngo muri kugenda mubibona kuri kamera y'Ibiganza Media TV ko ibintu byari byifashe. Airways yari yishimye sana. Ngira ngo bari bamukurikiye banamuherekeje baturukanye ku kibuga cy'indege Kanombe. Ibintu byari fresh sana, bamuherekezanyije kabisa urukundo rwinshi cyane. No mu bundi buzima Airways bivugwa ko uyu Airways ari umuntu uri humble kabisa, ni umuntu usabana cyane. Tukumye dukurikirane kuri kamera z'Ibiganza Media TV turebe uko byari byifashe. Wowe ugumya kubana natwe, reka tugumye tugushimire kandi twifurize kunogerwa n'ibiganiro tukugezaho gatanu kandi. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe aho uherereye hose.